Surirotan panjang singge sabdo sang muni waro. Aduh. Dah. Men kenang. Jani melahang jani bodah. Suwiri abjagat Dewa Ratu Agung sedang pekibah sedang pesan sedang mumpung ane madan kerubuk cara malu. Yen ane jani kena to madan COVID-19. Mawin nanang nani jani patut siaga irago jani apa tu bakal angon nangkal, apa tu bakal angon pangdo bener bisa kena. Ada aturan itu ane udingah wakenang kengken ada liu anak teko uli duro negara cara apa Bali ni ien cara jani ni teko li luar negeri. Dadi ada mekejang anak sing nagih nerimo, ada anak sing nagih nerimo sing ien alih bener sing dadi keketu. Apa kerana sawire ya dadi ada di Bali patut ya muali madan ke Bali. Di Subana di Bali patut balik ke gayang tongos totonan menginari bahasa cara jani ini apangdo yen yo kena penyakit pangdo menular mawinen tuh di karantina kan tuh 14 lemeng tongosnya nih ditu sangsane meduwe apa adane hotel sangsane meduwe rumah apa adane gede ditu lantas sing keterima. Iya nalih bener di sing adunuk nang. Tijo je takon nang di sing adunuk sing keterima. Apa kerana sawire ada hotel wit sangkanenyen ngemang izin. Ada lantas rumah ngai rumah kana gede bakal penginapan nyen tu ngemang izin. Izin itu uli pemerintah. Yen jani beno bani sing ngemang anak apa adane ane tu genah ban pemerintah. Menbobani gitu bener bakal cabut izin bani bener bakal cabut izin sudah hidung lah wewenang patut terjadi bang yo tongos kengken carane ada cara totonan tongos itu pangusus yo tongos yo tu ane badan apa di karantina pangusus sing dadi bakal maduk sing dadi maduk totonan tuh gitu ane patut totonan ane pemekasnya nih kene dah dini yani madan anu usus dini ane madan dini di desa adat kukuh di desa dinas kukuh nanang subuh masih bakal apa adan mau piteket bo masih nanang apa adan ngicienin pewarah-warah iyan pesiu dobes terus pesu ien subuh sing ada keperluan perlu bakal langon apa keuripan dini madan di keluarga do banyak pesu ien yang subuh perlu dadi teh walau angon masker di subah ada lantas apa mewali uli di jabo uli di diwang patut irago ngumah do apa limo ngangon sabun kayang ke penganggo to jejak umah limo pangjak bersih tuan di patut laksanang sing dadi beno ngawang doi wasit tu besu di sisi besu apa nanang ni apa di sisi besu kengken tunjuk di sisi kengkennya nani ni porno dan itu porno badah nih nani nih ngelah penyakit porno nih nah ngelah penyakit apa adanya COVID-19 nanti penyakit porno nani ngelah artinya besu do ke sisi kengken tu dempet bunyi itu nang besu rago ngantos di apa adanya di ketujuh alih ke sisi itu di apa adanya lenen tekan wawidangan desa dinas kukuh tuh madan ke sisi sing benyo dadi yang sing ada bakal perlu sesajan-sajan
Yen di ado perlu bakal ngidih masih apa pituah ringsang sane apa adane wikan sang sane bisa. Ia lantas ia memburuk tak perlu ado lantas itu pecalang tu. Tu nawang si pecalang nani pecalang tu. Men kengken tu nang pecalang atau ton bang nani nawang apa artian pecalang. Nawang tu artian pecalang apa singkatan pecalang. Pecalang. Pengamanan. Cara langsung pecalang pengamanan secara langsung tu dan madan pecalang in ngawak kalau bersih pecalang bakal ngejuk kengken kalian ni aloh kalian ni nak mula jani seab jagat sedang pekibah jagat sedang Dewa Ratu Agung ni di Bali orang nanang jani dah man kengken iya nalih jani bakal apa adane persentase cara jani ni nak paling bedik jani Bali nasi jo ring Ida Sang Hyang Widi sing dadi bakal sap iya di luar negara apa adane di luar duru negara kota-kota ada telung tali ada petang tali mati ada 500 paling bedik nah di Bali ada swecaan hidup di ada tu bedik kena benitung bin satu ani ado di Bali bakal anak anu kena penyakit tu kau li luar negeri sing ado anu pemekas udah anu nongos di bini di Bali. Saja tu nang mawin dia kau jadi pemimpin tiang nunas kengken sastra ado ngadanin apa tu kesayan ikang papenahan prayujana artinya kesayan ikang papo men kengken tu nang tuh apa ada India Irago dadi pemimpin redang ketu kesengsaraan panjang kengken carane nahan prayojana tuh tujuan anak bakal ngisi gumi oh gitu artinya yang subuh gitu caranya beh Dewa Ratu Agung ngejak bin pidana do sing satwa bin dia nyatwa bin bakal menek bin jak pilih paling malu paling malu bu pilih bin tu pangnya namang pang do jani dipidan sebenarnya jile jani ado ta sekene sing ruang sing dadi ke gitu ruang itu dalam arti sing jenyen bang kene bang gitu yang penting kesehatan nih oh, kerahayuane ini penting ruang banyak patut domin masker patut yen ngelah apa pada picau yang pang mau picau patut cara dia apa di kantor berbekal sing depan nani tu kengken tu ada nak mau apa matur dan super mie ada nak matur dan nasi ada nak matur dan apa memekanap ada nak ke ngemang anak anu begadang nongosin ab jagate sebuah pekibah jelek dalam artinya pang menawang ada nyawang jadi cara jani itu kengken tu nyen ada maling kagetnya pang do gen ada sak gumi itu patut jaga patut amanang tu ini tugas pecalang tumpang menawang beh saja pesan tu nanang jadi ada lantas apa yang anak mulih mandi badan kau bang ya mulih karantina malu 14 lemang cara munyin nanang maro sing dadi jeung ngadak Jumat sebuah kejak pesu sing dadi nanang lah masih nyamong lah nanang teko li apa di Amerika tekan itu ngantek ya Jumat nget 14 lemeng di tengah sing je pesu kayang ke piring ngapo tongos ngajeng tongos ngopi usus to besik sing dadi maduk di subuh lantas 14 lemeng bin rago bakal ngecek mau periksa nah yang itu lantas yang di badan negatif maro tu badan bebas ya badan pesu gitu aturannya pang nanang nawang pang do apa ada pang do ramane maro ketang apa anaknya menau ramane pedih sing dadi pedih ngalih rahayu ya onyong kengken kaden ni aloh kaden ni ngalih rahayu ya mekejang nah saja gitu nang iya ning gitu jadi nanang weke patut mempewarah-warah teken apa adane watak banyak maka sami apang siago jadi sing dadi tuleman sing dadi lempas teken ning perintah ni madan perbekalan ni ado madan di kuku saja apa yo perintah kendane
ketika tuane Madan ngalih Rahayu sing jado padane pemerintahan di Tan Rahayu pasti ngai Rahayu. Da banyak punggung, da banyak bengkong. Sing dadi punggung, sing dadi punggung, sing dadi bengkong. Laksanang tu yen ditu lantas kena tu Madan nasib. Ina do nang orien sing gugu jeung menjalan menyang awak-awak, jeung menjalan menyang awak-awak tenau lantas tu nyeng orang nasib. Awak sing gugu apa wadat pituah-pituah berbekal. Aluh kadang ni. Sajo tu nang sajo. Nah yang kita jalan-jalan jadi nang apa adane jadi apa adane mewarah-warah dengan banyak-banyak mekejang apang presiden yang nganutin apa perintah-perintah apa mengalau dini Madan usus yani Madan dini desa adat kuku di dinas kuku sajo. Nah tu jak mekejang jadi jalan jadi alih apa adan nasico jauhnya di pemerajaan di jo patut di pinggir nasico mapang Madan menyuara kayu ajak mekejang jadi kali rayu beh Dewa Ratu Agung.